Reka tubahe ikaze inshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu Umubanji TV. Tunabonereho akanya ko kubasuhuza tubifuriza kuzagira umwaka mushya muhire. Turi mu mpera z'umwaka, murabizi ko tubura iminsi igera muri 6 ngo tube dusoje umwaka w'ibihumbi 2024. Reka rero tunabifuze ku bakristo mwese kuzagira Noel nziza aho muzaba muteraniye hose hatandukanye. Uyu ni wa mwanya rero umenyereye tubagezaho update y'amakuru avugwa mu bice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rimwe na rimwe ducishamo tukababwira n'izindi nkuru zigezweho ziba zivugwa hirya no hino ku isi. Uyu munsi turi kuwa mbere ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2024. Reka rero tubanze kubibutsa gukanda subscribe yaba ariyo nshuro ya mbere ukurikiye channel yacu Umubanji TV. Wakanda handitse subscribe, ugakanda subscribe, ukalikinga, ugasharinga link yacu isangiza abandi, ukajana muri comment ukandikamo uduha inama cyangwa se werekana ko udushigikiye. Ibi rero no kugira ngo ibiganiro byacu bize bibageraho mu buryo bworoshye cyane. Reka rero tuze tubahe ingingo z'ingenzi turi burambure muri update y'uyu munsi. Turahera muri territoire ya Rubero hakomeje kubera imirwano. Ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye, yewe no muri iki gitondo imirwano ikaba yahabzukiye mu bice bitandukanye hariya muri territoire ya Rubero. Turava muri territoire ya Rubero, makuru menshi ahavugwa atandukanye tuje no mu bindi bice muri territoire ya Masisi, naho hakomeje kubera imirwano ikomeye. Muri territoire ya Masisi hakomeje kubera imirwano ikomeye. Turaza kwigaruka ku munsi w'ejo yarabaye ndetse no muri iki gitondo yazindutse ihabera. Ahandi rero turi buze kugaruka ni muri territoire ya Nyiragongo ahabzukiye imirwano ikomeye mu nkengero za Goma. FARDC yagabye ibitero ku birindiro by'ingabo za M23. Nanone turaja mu mujyi wa Goma tubabwire amakuru havugwa aho muri joro ryake ku munsi w'ejo indege zagaragaye mu kirere ca Goma. Turabwira nandi makuru avugwa mu imikino, cyane murabizi ko dukunze kubabwira uko imikino yagenze muri weekend mu gihugu cy'Ubwongereza ku mugabane w'Uburayi. Ni championnat mukurikira muri benshi, ni nayo mpamvu ariho dukunze kuba twibanda mu nkuru zacu. Muri Espagne naho ikipe ya Real Madrid umukinyi bakuye mu France akaba no mu France Kylian Mbappé akomeje kwigaragaza aho yaraye atsinze umukino batsinzemo ikipe ya Sevilla. Reka rero update yacu tuyihere Rubero. Muri Rubero FARDC yagaragaje imbaraga zidasanzwe mu nkengero mu rwego rwo kureba uburyo bakwirukana M23 mu bice bitandukanye za territoire ya Rubero. AFC cyangwa se M23 mu rwego rwo kugira ngo barebe uburyo bakwigarurira uduce bafashe, nuko FARDC yakoze ibishoboka byose izana ingabo nyinshi zidasanzwe ndetse yakoze no ku ndege ishaka kuzikoresha muri imirwano. N'imirwano yabereye mu duce dutandukanye twahariya muri territoire ya Rubero. Imirwano yabaye ku munsi w'ejo yatangiye mu rukere rw'ejo bundi, birirwa barwana umunsi wose nta wigeze atsimbura undi. Aho imirwano ikomeje kubera ni mu bice bitandukanye birimo za Commande Obor hariya ku nkengero z'ikiyaga ca Lac Edouard. Ku munsi w'ejo indege nabwo zaraje zigerageza kurasa. FARDC yagerageje ibishoboka byose izana n'indege ngo irebe ko yakwikura M23 mu bice byayo, ariko byaje gufata ubusa ntibyabakundiye. Ikindi kandi amakuru FARDC yavugaga ko hari uduce yigaruye muri Rubero ni ikinyoma rwose.
M23 uduce yafashe twose nta na kamwe nta na bamwe bigeze bahava. M23 nta gace na kamwe yigeze ivaho hariya muri teritwari ya Rubero. FARDC irigamba ngo kuko igomba gufata ibindi bice hariya muri teritwari ya Rubero, ngo irakora ibishoboka byose ngo irebe ko turiya duce dufitwe na M23 ngo barebe uburyo ki batwigarurira. Reka tujye muri Masisi. Muri Gatare ku munsi w'ejo haranzwe n'imirwano ikomeye cyane aho impande zombi zahanganye nta ruhande rwigeze rukura urundi mu birindiro bwabyo. Iyi mirwano nayo yatangiye ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo habereye imirwano itoroshe hariya muri biriya bice za Gatare. Nanone muri iki gitondo nuko imirwano ihabyukiye hariya mu bice za Gatare, ku buryo FARDC nayo iri gukanira ivuga ko ngo ikora ibishoboka byose igakura M23 hariya muri biriya bice. FARDC n'abarundi na FDLR bagerageje ibishoboka byose kureba uburyo bakura M23 muri Gatare, ariko naho aho hose ntago zigeze bibakundira habe na gato. Tukiri hariya muri Masisi nuko mu bice bya Muheto M23 yafashemo ingabo za FARDC na Wazalendo bagera muri 4. Murabizi ko bacunga M23 bakarica muri humye bakaja kwangiriza kunyaga amatungo no gutega abaturage b'abatutsi batuye hariya muri kariya gace bakabasha kubica. Nuko AFC M23 yaje guhagarara muri biriya bice, ifatamo 4 ibafatamo matekwa irabatwara. Kugeza ubu bari mu maboko ya M23, dore ko baca mu ryahumye M23 rero yabafatiye ingamba zo kuba yafatamo 4 ikabafata ari bazima. Aho byabereye ni mu gace ka Muheto hariya muri teritwari ya Masisi. Reka tujye nanone muri Goma. Abaturage batewe ubwoba n'impungenge n'indege za Sukhoi zongeye kugaragara mu mujyi wa Goma zizenguruka mu bice bitandukanye. Iyi Sukhoi rero yagaragaye mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo, nyuma aho hakoreshejwe n'izindi ndege za helikopteri mu bice bitandukanye hari. Ibi rero bikaba bigaragaza ko FARDC iri gutegura intambara noneho mu buryo bweruye. Kenshi bakoreshaga amayeri yo kuvuga ko batewe na M23, ariko noneho barasa n'abidetermine gutangira intambara ku mugaragaro, ku buryo batangiye guhagurutsa indege. Bakunda kugira ingeso yo gufata indege mu rwego rwo kwiyereka, bakereka abaturage ko noneho bagiye gukora ikintu cy'igitangaza cyo kunesha M23. Nubwo babikora ntaco bitanga. Murabizi ko bagerageje kugura indege bavuga ko zigezweho zafasha guhangana na M23, bazana Sasadeke, bazana Wazalendo barwanyaga leta, bakabita abareverziste, bakita ko ari abantu baje gufasha leta n'abari Wazalendo bose. Ibyo byose nubwo babikoze ntaco byigeze bihungabanyaho M23. Ibi kandi babikora mu rwego rwo kugira ngo bereke abaturage ko noneho M23 bazanye imbaraga zidasanzwe mu buryo bagiye kuyinesha. Ibi rero nibyo bakoze. Ikindi kandi cyagaragaye mu mujyi wa Goma ni iraswa ry'ibisasu. Harashwe ibisasu mu duce dutandukanye hariya mu mujyi wa Goma. Quartier kuri guvernora, ku biro bya Guverineri General Major Peter Kirumwami baharashe bombe imwe. Ahandi rero haje kuraswa bombe ni muri quartier hano bita kuri plage du Peuple, naho baharashe aho ni ku nzu cyangwa se iwe mu rugo kwa General Peter Kirumwami ariwe Guverineri wa Nord Kivu. Ahandi rero harashwe ikindi kibombe ni muri Mugunga, mu hafi n'urugo kwa chef du quartier hariya muri Mugunga. Ahandi rero habyukiye imirwano. Rero dusubiye inyuma gato mu bice bya Rubero,
nuko M23 na FARDC bahanganiye mu duce twa Chavinyonge ndetse na Command au bord du lac. Utu duce rero tuzindutse tuberanko imirwano muri iki gitondo cyo kuwa mbere ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12. Ahandi rero habyukiye imirwano ni muri Nyiragongo. Muri Nyiragongo habyukiye imirwano ikomeye aho FARDC yagabye ibitero ku birindiro by'ingabo za M23 ziri ruguru yo ku mabere y'inkumi. Niho ibitero bya FARDC byaje bituruka, bagerageje kureba ko batsinsura M23 hariya ngo bakayigeza za Kibumba. Nubwo babigerageje ntibizabahiriye. Amakuru atugera haremeza ko FARDC yatangiye kuyabangira ingata ihunga. Reka rero update yacu uyu munsi tuyisoreze mu makuru y'imikino. Ku munsi w'ejo turagaruka ku mikino imwe n'imwe yabaye. Ikipe ya Bournemouth yihereranye mani Old Trafford ku kibuga cyayo ihatsindira ibitego 3-0, naho ikipe ya Chelsea yahagaritswe n'ikipe ya Everton zinganya 1-1. Ikipe ya Liverpool ntabwo amahirwe yo kuzatwara iki gikombe, yatsinze ikipe ya Tottenham Hotspur ibitego 6-3. Reka rero update y'uyu munsi tuyisoreza ngaha tubibutsa gukanda subscribe kuri mwebwe mwese mutarabikora, mwakanda subscribe mugasharinga link yacu muyisangiza abandi nabo bagakora subscribe, mwalikinga mugakora comment muduha inama zanyu. Ibihe byiza. Update yacu nakagaruka.